for tapo ingala tuno ni oli telefon mo le tio Samoa lima I tolu a mo teletomoa. Pui ele masani te John Minto I le leina le genocide hotline. O mai ana fai joina le malo. E fa wa lava le fa ringa le ASP Polyfest. Is a lava. Be fa tia fa tupenga. Ta longa. Tilo mani te toa Joe Choice. Is a manu malo le va Daniel Jabbar. Ma Joseph Parker. Pa fa mai e fa lo tilino ni tala. O le li fa ma popo te umi wa ia pui a seleno telefoni mo so inga sa ia fa vaina le genocide hotline. Mo tangata ni sila li po tia twaif te fita Israel o tafa pao mai ni sila nei. Sa whaari aer kom sino ai ar tau tangata. E sili man sila au whai tiongo whaato ai ato te sai. Ma se tusta singa ilunga o wala so ta inga lau tele whaalau tele ai. Lea telefoni. Me peona tufaina le whaala po tonga tangata Palestina o te roa. The Palestine Solidarity Network out te roa. Ta tapa aer kom sina ia le vave tau fio le laina o le telefoni. Mata wai wa fata o to se tulanga matau tia ele yo ye mo apetai o lo fa uru malo lava ye John Minto le te fono le fa tonga e pona ye fa ya ile por clame morning report le Johnny Chila e au ina malo na taula ye fa jo ina nga yo inga Israel o fa ye Gaza na ilo le fa jo ino tanga te New Zealand fa ria Minto o fita Israel o lo malanga mai Gaza e fa ye ni ala to malo longa mo fia ni Zealand ina o tuli ale por kalame pe fa pe ona ye losa tangata o se fita Israel. Ai sta falia Minto a fai talano yai ona e lo leo le me o mai. Ta falia minister vai fafo va vasta mana ye Winston Peters. O le telefoni oni sa ilinga o ai ini fatu vesti. Ma ye falia o Minto o i lo tangata o lima se futo sanga o taula mo te. Ma o tangata uma Israel teina maletama tau tua lava le fita. Pe o mai casa pele ai, o le mea le nae, na te leilo ina. Ali e Peters, e na te leilo tonu pe ai sa, e tātou te tōwha wai lea te ngata, maona manatu, whawalunga. O se whaaringa o ngono fōu o tā wai o le vanga telo te ngata New Zealand, ua mana nao, e ofo I whainga mālo New Zealand le umi o le vai teimi, wala tō no fōinga. Ao tiro le whainga mālo so whaatase tue tāula I le talano ina o le mata upi ni vai asoro manai mai. O le wharingo la ngona ale Horizon Research, la fasilia tunganta pe o le ale lato palota pe a whailea, e whaia se palota mo wharingo la ngona lau telepole referendum, e whaia le timine, mo le toe wha au popo taimi ono whainga le parlemene mai tolu whatu sanga. Ta maa wai le fast food paseno I lato sa fasilingia, o le a palota e toe wha au popo le taimi ono whainga, e tolu whatu pasene ele langoloina, o le tolu whatu pasene ele o mautonu. E afe ma le lua suli matangata le mātua se fulu valu te sanga manunga atu sa fitiringia I le vau asa se fulu wano ma le rufu tasa te se mo le te sanga bawae o se tasa o lato poloketi ma ta upe tō sina I ai tangata ua fuafua le whainga malo so whaatasi e whaiese palo tō whaaringa la ngona I le toe wha o popoina leo vai teimi ono fo inga wha pale mene se isi whainga palo tō lau tele o tangata maututongi whale lua le malo e pori lua I Wellington e wa kiki e seina nei ina wale to tongi tu pero tongi fale a to e te wina le matanga ngo fale le malo le ka ainga ora ya inga mo fa yai fa unga malo osia mo ila to solia malia nga mo fale mo tongi sa maru ia le tal sanga ale ka ainga ora I le fa masnonga mo tongi por tra tenancy tribunal is so tanga mo la to fale lua pe ona yai tu pero tongi o fale o ai tala fuai e silia male fixe fulu lua afetala o wini a lofa kilisi ka nofo sta jo fala le malo Cannons Creek sa tu ina tu e fa mastonga e ka inga ora I sidia mare fasul te sia petala o tupe o ai tala flying ele tu like kilisi fa mastonga le masin tolua ye ulava sa longo ina o le fa tono fa mastonga ia cheki Stefano sai valia sa o foi na tu le ka inga ora ia mori mau I tomo fainga sa la tu faia mo le au sio se fo makilisi e au fiai matong fainga fe so ta ia o le feuta na inga te fuafuanga e tōru tongene ai tā laf. Mai e tā wai e uilava ini stepu sa whaia e sāre I usta I e kilisi, te vaenga o le mālianga ai pe whaia se ngā yo inga lele e tongi ai nei tupe, ai tā laf wai. Tā tāla sangare ka inga ora, e tā o fiar whaalau tele ino le ingo kilisi, ina nei whaau no a fia e shona lele. E te maua sisi whale no vai, ai tā māua e se te whano. E le ni mafuanga e tā o fiar whaelo ino no nei ngoa.
o le marienga e maututongi ai le whale o le malosa whale a ngaina a matamai le asovaru Januari ma whaatonu i nai kilise e tongi le sili ma le whasu tastia whetala ka inga ora. O kao ma ta vili lau tafi sa tūra i fo ilu mon whamastonga le masintolo ai. Taro nofo fo i stasio whale le malo i porirua. Le sili ma le tons furua whetala o ai tala fo i whale le malo. A whari ai le ka inga ora i le whamastonga i le sili ma le lima te usanga. E wha fitu tasi sa taumo whai malo si ai. E whai a whiutana inga malau tafi e tawa ratu i text, telefoni, o rutanga masi singa si taumo whainga e whai te who, i tupe o i tala fo e peitai, e le imanuia. Wa wharia i la tō wha mambo poina i le whaari ngā wha whiawhianga wha poren sia o ngā maululunga e au kilane a le pole fest. O le vame mau tutu nai e tanga te Pasifika, o le ama whai ona wha awau pēr le whaaringa. O le pole fest o le whaaringa o anganu ua o ngā maululunga pito sili atu leo na te le i le rolangi. Le e whai e tau sanga rei tasi au kilane sa uke. O le tau sanga rei, e ato i le limas pulu tau sanga o le whaaringa. E pia na samia i anganu o le polen sia ma wha alau o le sila pia ma le malamalama i anganu. O na ole ola o le whaaringa se tūlanga tele nau nau. Tā mafu e na whai e malaya le Manukau Sports Bowl. Ina ia mo whai no fiai, tangata wha pia, ia ma tangata mata, petai. O whaaringa le rumanai te wawe toi whai ki kia turuai. Le wha wawa le whetoi le tau Seiuli o ni whaatupenga e whaatumai ai. Whaari ai le whaatua tuanga le Polyfest Trust. E silia ma le tolu miliona tālani si le momi e whaatamu e ai i se tūlanga le lei. Whaari le tamata e whaatonu o le ASP Polyfest e Seiuli Terry Leo Mau. E ui lava o selu i tau lea. Ai o le whaaringa le Polyfest i le rumanai. O le a whaawau pēr e ui lava i le whaititia o whaatupenga. O le toi whaafo i lunga o le te pula o le sao ta vale i ai o le amataina le pōna nei. E amatamai le a ta vale le State Highway lua i Wairarapa. O whaamai ai nei le asamo mua i ulai. O le maali e ngā whai ngā malo so whaatasa le National mo le Act. Ka tau tino e le toi whaaso o le muli e le toi teu teunga mo le tu i lalo le sao ta vale i lalo le whai ngā malo le leipa talui nei. O le ato e si i lunga o le te pula o le sao ta vale. O le a whai vaenga, i eisi whaasu mariva vaenga o ala ta vale, o le a lafo atu le tangata lau tele whailoi o la tolongona, pe tu mau e pere sao ma o laloro ye nei, e pe tu e te liu le sao mo mo atu sa yain. O le whai ki o le sao o ta vale o le a wha mautu ina poi, i whafo ane maonga, i teime piki, ma te lopo e whanau. Ta alonga, o tilo nei ma le whatelitari e Joe Choice o peritani, e se mana malo, I le whetauinga le vau Daniel te pua ma lupe soriai lauri Joseph Panga I le panga mamafa. E le mama tunei sa ia I se tūlanga e whainga tāna tā uai ngō lo wai lau panga mamafa I whai prenga e unō lea. Ma le toe tala no ino le ngō Joe Choice. O le whai le mō fusu whātalitali sa tiru iai. O se ala fusu e le re ia peitai. O le power na toi ma le malo le au vai. Masa ni ai ona sauma ia I ana fusu anga. E ulava I lana whai ina I Australia Shang ma Derek Chisora. O whao popo I ana whai ina. Ai o lea tamperitani e sa pinis deliver le unin peka o tilo I le whātum tumungor panga mamafa. O lea solus fuluro le masina fau o lea tau I tu poa ma paka I le fusi le IBF. Le olo umia tu poa I Saudi Arabia. Ma o tilo ne I ai choice I seise man malong. O choice e sumaleona na fusu anga wha professor toru whai ina e sulima mana mano tioting. E whoringa mai ale o iai le lisi o fusu anga mori tau whao ino champini a peitai. O choice ai a whato I loloina uma paka ma tupua. I le whaia ina e tasi a paka o iai le tuyoti e mafua mai le ilimo choice. A whalia e choice a Frank Warren le pulo le company whaalau tele whai plenga le Queensberry Promotions. A fia ina le tilo le fusu anga le vao paka ma tupua masa tulanga. E fusu ai seise mana malo. O le a whaatalitali ma tilo ma le atutu vale I le kalapulika le West Tigers. Pe o le a mawhaino whiriwhiria le latu tama autu sa saini e talua nei Sharon Luai. Mo le whaasalonga mua le tamarasanga o NRL a Australia. O talo sia le whaia onga Benji Marshals ma le Tigers. E le onga se a whianga le latu tama fau. Ina wau ina atu mo le whaia se whaata I le stolua le vasonei. Ina wau fia luna vai tolininga e pia na liputia le rominga ale The Daily Telegraph. E ulava I le iai le wha moe o le ato o toro na malo se whiriwhiria le whaasalonga mo le tamarasanga. Ai o le misia o luai mai tolininga o lumana I le tālonga mua o se tā tele lea I le kalapu. O
O le taika sa tu e sa whai fo i le taele o le taamarusanga le NRL tau sanga le ruapa mara pawha. Ma le wha moe mana whai a o ngā marshal o luai o le afsoso ni e sui o le tūlanga le tau sanga rei. Ai o le wha manu o li o le sui o le tau Samoa se isi le ta wha pole pole tele le whai a o ngā mana kalapu. E le o iei se fefe o Joseph au kusa swali i le vave o na avea ma fōringa. Fōringa o le ava i lina mari kutoa le tamarusanga le kapi o supo le kapi Pasifika. Tilo le tama feosu sa wha i le kapi e wha li liu le mata ino lan ta alusa i le Wallabies. I le toi tau wha fōi o le awale Waratahs i stūranga le lei. O iei le wha mua le kapi Australia o le liliu mai o le tamata alu mua le kapi likia le Sydney Roosters. I le kapi uni. O le ati wha o Sofia se tō sino tangata le kapi Australia. I le mai aile o se tūlanga le leisa i e tele ta alu le tamarusanga le Wallabies. I le tui mātua le hemisphere le tūsanga mawae. O le atari malo fo i malanga ta amilo ane ale liona Britania. Swari wa awa e tune i Waratahs. Le asa umia le sipuni la awa le tamarusanga le tūsanga taluai. I lalo le te ingar whaia onga Dan McKellar. O le Waratahs e am te ina le lato whaato sino le tupala kapi o le tūsanga nei li ta alonga ma le Highlanders. E le asa sul whaara masino fo February. I aswari wa ave mfitupu pula whaato sina. I le mai aia santa alomata ina telisa i le Wallaby. Ili na ole lusu testo sanga o lona ingo wangia solo le ngate lunga o lo minga e whapem whasalalunga. Si tulanga e wha ona whamata oi oia e pitai. Tai e wharia i le lo minga. Le o whamata awina oia ua o lona ingoa sa amata lo mia ina lunga o newspaper e whatoa. Se fu whato sanga. Au te mrei. O wha mautu ina le tāronga la kapi whaavao maro e tasti le vao le Wallabies Australia ma le Flying Fijians e whai e Newcastle. I Australia e la sono iulai. Ale pa wai leo le latu tālonga whaavao malo ai le itani malo i tālonga whaitauri e tolu maliliona Britania. O le tālonga i Newcastle o le tālonga mua le vao tunu e lua telu mai ona whaate i e fiti. Le Wallabies e le tāmaru sangari po le rolangi o le luafe mare lufu tolu. Manu i al tāpua inga le tanu. Ang le leilei seisi. So i foi i a mōne ni yaso.